tunalisifu jina lako. Asanteni sana. Twende na ulikandeni wa Mboya. Nombe tukisema we Musi ingia katika maombi. Ni wakati wa maombi. Nena undona ngaiwa kumutapendo ngaiwa ko. Mutapinga hii undosu wetu kwa mandeni watajo wako. Najua mambo ni magumu katika familia. Najua mambo yamekuwa magumu katika huduma. Ni vinda isuya unena na ngai na kumutapia mapata magu kiweo ne chaumunde. Usingoje hata tuombe pamoja nawe. Ingia katika maombi wakati huu usiku. Nikandeni wa Mboya mutapinga hii mapata magu kiweo ne chaumunde. Kama unanisikiza usiku wa leo. Kadani wetu kisi mitambo ya diani kiweo ne chaumunde. Nikandeni wa Mboya na unene na ngai pata wako suwe na wendeni wa Ngoya. Nene sema ndo ne mainge. Ona maende na ukutulia mkota yone wako. Na ndo asura matapinga hii kiweo ne chaumunde na nongwe kanesa. Usitoni ya Kristo Yesu. Nena ukuya noiti wa wika kanzia utesi uwendangata. Noiti katika situation utesi liminwa ichao. Noiti wando manako gizi ile maunene ya maudhuku ndini wataju wako. Noiti wando manoko ile na maasi ndoka songa. Noiti wando manoko ile na maasi maende na usisi uziba. Noiti wando manoko ile na makakuli yate. Ukakundi nesibila kudichola. Usitoni ya Kristo Yesu. Usitoni ya inene kiwena chao monde. Yesu na anatenda miujiza. Itankana rono kwa ile maunduasu wa mneo kwa mavikita mweso. Katika jina la Yesu Kristo. Wewe Mungu usiyebadilika. Tunyenyekee uweponi mwako tukaliita jina lako. Ili neema yako ikatembee nasi. Katika jina la Yesu Kristo. Father, we worship your name. We exalt you, Lord. Wasema imetiwa na barikiwa. Usijali. Kuna mwambie Mungu wa kuinuliwa. Mwambie Mungu usiku leo. Mtabinka ipato suwa kuwele. Yesu sanguma na ndaya. Tiba usioni wako. Tiba winani wako. Nda ukuya mtabinka ipato suwa kuna nemuka. Papa katika jina la Yesu Kristo. Kai waitu. Tiba mundu ina usio la wina weyo wa malayu maiti. Nani Mungu ya mwidu kise kuyone kicha umundi. Ukamutembele binani wako. Usio wako kamubikia. Sietuani ya Yesu Kristo. Ulausuetu ni wenu na tegu. Ulausuetu ni binamu ya Yesu. Kafikia watu wako jioni ya leo. Katika jina la Yesu Kristo. Twanyenyekea miguuni pako. Uweponi mwako tukilita jina lako. Ili ukanyoshe mkono wako uponyani. Ukafikie watu wako jioni ya leo. Katika jina la Yesu Kristo. Neema yako ikatutoe. Katika jina la Yesu Kristo. Wia yosanguma na ndaya. Tai wakiyo nikicha umundi. Wia Yesu yosenda ya magaini maitu. Na kaibi na ilotu ilo wanayo bandu neba. Ina waku kiani ya magaini maitu. Sio waku katumike. Wia Yesu mawadimu maku makati ya niya na magaini maitu. Ukaimanisha ya magaini maitu. Undu wa kwende ya nakulaida. Undu wa kwende ya nakusisya we. Wala niwe mwambilile na muyalisi wa magaini maitu na meitiyo ya itumiza. Sanda Jehova maana unatutendea wema wako. Sanda Jehova maana ukuu wako utazidi kutawala juu yetu. Katika jina la Yesu Kristo. Father, we surrender unto you. We pray that your grace may cover us, O Lord. Be with us, Lord, and strengthen us by your grace. In the name of Jesus, O God. Jehova tembelea nafsi zetu jioni ya leo. Wea Yesu manina kibinu. Tema ya isitwa ni ya Yesu Kristo. Tukinena usio wapi yuluwa enomapa. Tukinena usio wapi yuluwa enomapa. Tukinena utangi wapi yuluwa enomapa. Sitwa ni ya Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mkuu usiyebadilika. Usiyefananishwa na chochote Mwenyezi Mungu. Neema yako itufunike. Jehova utembelea nafsi zetu. Katika jina la Yesu. Anatafuta njinsi ya kupata kazi na imeshindikana. Kaiwa kwa nitamulili kanake dhaidhoni chawa chadi ya nipewa kuyoni chomundi. Nikanankai ukamulilikane. Nikanankai ukamumambia uya. Nikadi wa ngai ni uneka na ema uya. Kaiwa kwa nina kuta kuyoni chomundi. Mwana kia usuka mwoneka ni situani ya Kristo Yesu. Mwetu usuka
kise kiwe taumo na wewe kuabudu uya na uka ona kuingia kwa taka dia kasi uya ona kuingia kadia kadukuma kasi uya kadukumeta uya kundu kwingira naye so kwa rafano tona udukuma uya akaende na ukwata mesa kaiwa kwa nitamulilikana kiwe ni chaumonde mutumio suithi to imanga uya te ukwata nitamulilikana kiwe ni chaumonde ona langa imuthumbe ndi tumaikuma uya mate ukwata ilovia na mate kuwe osumbe nitamulilikana kiwe ni chaumonde nikenanga yoka mulilikane enanga imuthumbe mekenesa isitwa ni Kristo Yesu. No the God but he. Baba, nenda ukawakumbuke usiku wa leo Bwana. We surrender in your presence. Tunakuaminia wewe Mungu ushie milele. Hatuna imani ya kwamba Bwana utatenda. In the name of Bwana, tunawaombea watumishi wa neno lako wote ukawakumbuke. Kai waitu netuisekana satani nulikitendene wa utaidhi makanisa, na tunakuita Bwana ukaonekane katika huduma katika jina la Yesu Kristo. Munenge pinya muthukumyosu wako one unyama, munenge pinya muthukumyosu wako no nene wa maudhuku hame Yehova athukumi maku alama kuita ngo nda ukamalilikane isitwa ni ya Kristo Yesu. Katika na wakati tutakapoingia katika huduma yako Bwana, sande kwa ajili nchi yetu yake, tembea pamoja nasi katika jina la Yesu. Bwana wa majeshi, kila nafsi mahali hapa Bwana nimeikabidhi mikononi mwako Mfalme, ili ukaibariki kila nafsi inayotusikiliza usiku wa leo Bwana, nimeikabidhi mikononi mwako Mfalme, ukatende miujiza kwa maana Bwana unaweza. Ongoza watu wako katika jina la Yesu kaitambanye pamoja na itu kitaidhoni tembea nasi tutendee kiyama iyo vakikethiwe kichamana ende kikethiwe kina hakuna uneko kwa mwithukisha utwithukishe. Pastor Alphonse tupoye kondo wa ndeto ya Ngai mwiyai tiukathana kutungia mubea oyingi tuyasiaka na wimwiyai wa mathayo maitu na nundu yuno enda kwija ya mathayo maitu ekaukatumwanie na ito tondu bangite mutumie muthukumu waku mwiyai na ekawasya waku koke kwito tondu bangite mwithukisya ukwenda kwiki wabina keke wabina kiwiyone kicha umundi mwithukisya ukwenda kukanwa na ndeto ya kumu ya Yesu akakanwa mwiyai kiwiyone kicha umundi mwithukisya ukwenda ubosyo twamwitisya ubosyo isitwani ya Yesu Kristo na ndeto yaku ikateneke ngone yake ulamu yei ukwenda kwende ya kwiki wanabina ekake kiwe bina kwisila ndeto ni yaku na nundu ndeto yaku yedhayu ekamu yei kedwa na mwana mathayo ni maitu na ekabebo waku akedwa we mwalimu kwondo wakutumanisya undeni wa ndeto yaku tuwadhime na tuikenesa tai wananduka adhwa na nenda mwana wa Yesu Kristo tuabwana twaikia. Amen. Amen. Tukunanganisi Yesu moko. Karibu sana Bishop. Amen. Kwa ndeto ya Ngai. Ni mubea. Ino ni mitambo ya DN FM mwanyusuni wako tutabia ndeto. Na itheti yo guthimia yitu nenge ubo. Ni kwete Ngai no kwekanesa. Ni asante. Karibu. Mbe ni mubea kwa DN FM kwa kutunenga mwana uyu wa kunena ndeto ya Ngai kwa edukisya maitu na onde alama tuona kwisa kwedukisya. Na ni mubea kwa mwana wa pastor Justus nundu wa kuona kwa ilite na ningwenda kutungia mubea ula unanenganie isitwa yakwa kana namba yakwa nikenda ni kwate mwana wako kaba na ngitungia Pastor Alphonse mubea nundu wa kwitha ba mitamboni mitambo ya DN FM mundi ni kwete wasia wobosyo na ni kwete undusio ndini wa kutungia ndini wa kumbula maundu maitu na ndini wa bucho munene. Niendegwa ni kusoma ibuku ya Nzekalia. Kilungu cha keli na nienda kusoma muthia umwe lakini ningucio kaniete ubwani wawo kuthi na mothiuluko mandeto na nini isi Ngai nukwe kanesa kilungu cha keli cha Nzekalia na mstari wa 5 maandiko measiati kwa kikamba nundu nye easia uyoba ngethi wa ubai wayo wa mwaki uthiululukite na ngethi wa ndaia katikati wayo. Nienda kunena yulu wa ukuta. Niwe wita wa kikamba ubai
nienda unena yulu wa ukuta muthenya wa umuthi pe andu amwe ngunena yulu wa ukuta makwate ukuta yambe na beangi me ukwata kutungigwa kwa ukuta na beangi me ululumilwa makuta mo mwithukisye wakwa ndeto ya Ngai ndi ukamana yitha na kitumi cha kunena na yithia wana kitumi cha kubikia kila mundu kwa nginena yulu wa ukuta nienda umithukisye nesa na maandiko mokite tau ibinda yi muthukumi wa Ngai mwathani Zekaria waandika kwethitu ibinda ya motatwa manene na kilungu chambe kwa alama soma ukasisya nesa chanenete maundu maiki bathukanio na kuendea kwa Yerusaleme chanenete maundu maiki bathukanio na kukila kwa Yerusaleme nundu kasisya ibuku ya Zekaria kilungu chambe na baya muthia we 17 muthukumi wa Ngai enena yulu wa maundu ala wonie melekele Yerusaleme na Yuda na maandiko measia ati kilungu chuchu chambe maandiko measia ata muthia we 17 bitikilia nisome ndiye kalamu no thini wa maandiko lakini nitukwathimwa ithionthe maandiko measia muthia we 17 na anisya ingi uchasia niguo Yehova wa nguthu unukwasya ona ndua syakwa ikauswa uathimo witekange ona Yehova akakia kisya Sayoni na ona akanyuva Yerusaleme maandiko masya ukilia wasye ndua syakwa ikatungiwa na ikauswa uathimo ni kuonania syai inanyiviwa ni uathimo na ikalika maundu mena thina na muthia we 18 wiasya na no kilia metho makwa na nona na sisya mbia inya ila mwathani ukwasya no kilia metho makwa ndithia we yonania metho aya mana mameuthioni yithia we yonania metho mabebani kilia metho make mabebani na ona mbia inya ubia wambe ubia wa keli na ubia wa katatu na wa kana na maandiko measya na namwya mulaika ula wanena nakwa ni miau na nzungia ni mbia ila sya nai kisye Yuda na Israeli na Yerusaleme na Yehova ambonia atui ana nibona isye amoka kwikata na nzungia ambia ni mbia ila sya nai kisye Yuda mubakapatia mundu waukilia mutwe indi nisioka kumatisya kwichambia sya imba inthi ila syokililie ubia wasyo iulu wa nthi ya Yuda iminaiche maandiko measya ati Yuda ndi anaikani kwenda Yuda ila wasyaiwe inya wake aisye ni kwithi wa yuni ngutai ya Ngai kwa isitwa ya Yuda yitha yonania utayo Yerusaleme ni ndeto ili yambe ni yelu na ya keli ni Salem yelu imini ya ndua Salem imini ya mugo ni ndeto elaita wa Shalom na maandiko measya na Israeli nayo imaanisha kana yona nasya ula wokitie na asinda na athimwa kwa maandiko measya sindu itatu nisya naikiwe undu wambe ni utayo undu wa keli ni kindu kitawa kusinda na kuathimwa undu wa katatu ni mugo ulothiulukite aingi maitu ona yungu nena peanu matakomete ni kwithiwa kila chai kituma mataiwa ni cha naikiwe nthini wo na kila chai kituma mokila na metha na mugo ni cha naikiwe nthini wo na kila kitawa uathimo kibo mayathimika maandiko measya nona atui nona andu atui ni talama kuna asyuma alama tila asyuma nona atilima asyuma na moka na makwate yania na matila ilambia ila siatuma mundu atokilia muto wake muto witha uyona ni otongoi muto witha uyona ni kuendea nesa muto witha uyona ni kusoania muto witha uyona ni kiliko muto witha uyona ni maendeleo
yani ukesaithia wikwenu na ndutumia kiliko chaku nesa ndutona utwika mutongoi na maandiko measia na atui aya matilambia ila sianaikitie Yerusaleme sikanaicha Yuta na Israeli no kana ndeto ya wathani ni kutabia kila kitumeta kwenu kutokela humundi ni kiutilwa sitwani ya Yesu. Amen. Kila kikukita nundu mbia nisi ya kusukuma na mbia nisi ya kau kila kikuete ya kaundu kokile kila kikuete ya kaundu ketha na wadhimo kila kikuete ya kaundu ketha na mugo humundi ni kiutilwa sitwani ya Ngai ula wikala thayu. Toka papa ndini Wathiani FM nina mwana pastor Alphonse nikenda tuke tatui machuma tatilimambia tutilange kila kitu maamumaniwa tutilange kila kitu maamutokela tutilange kila kitu we utatwika mutongoi ilo siya wa uyungama mutongoi ni waku ulangai waku nengie withi awawonanio peki nukikusiya na indi Zekaria akinena kilungu chakeli enena kumana na kau uyu wakitwa naambia nisiatilangwa na aweta kilungu chakeli na aweta nesa asia ati ndinu wa kilungu chakeli uniwe maandiko mekwasya ndinu wa Zekaria kilungu chakeli pautu asoma wambililia pau muthia wambe kilungu ni chakeli muthia wambe maandiko measiati na no kilia medho makwa yani mwathani ni wo kilia medho ibinda ya keli na nona na sisya mundu ena uli wa kuthima koko ni kwake po kila mulaika wambe ni wona niambia naona niondu siutilwa mulaika wa keli ni wona ni mundu usembete winoli kwakoni uli unundu mwana tape ile dhima ukuta ile dhima matambia ile dhima mwako ile dhima kitheka ile dhima andu maitulana kitheka maandiko measia na nona mulaika na nona mundu asembete akwete tape akwete oli mokoni make nivo naisie uendete na kuwe naambia kuthima Yerusaleme kusisya udhanda wayo na wasana wayo na sisya mulaika ula wanena na kwa athi na mulaika ungi haumila akomane nake na muya semba nena na mwanake huu ukimwya Yerusaleme ikatuwa tamisi ite mauvai nundu wa andu na indo syayo kwingeba huu ni maandiko mekwasya uni mundu woka nikenda athime pekindu kitawana kisungu limitations kana limit andu ni makuthimea makana kweli ndunamba bikamia kelandu maende ya nesa makasisi ya makona ndunabiki ya kutwana makasisi ya makona ndunabiki ya omesyangali makasisi ya makona ndunabiki ya kwaka makasisi ya makona ndunabiki ya kwathimando makaudhimea makosoli makakuya bandu kabituka makosoli makakuya bandu kokila no kaunena tamwathani ba Athiani FM nikutaviati ni makuthimea baloka bika iningai asiati ndukathime wa ingi we ndukathime wa wiki we kithimo wiki we kisii ndwibinda ukewa mwiso waku niba ukathanda apate mwiso ukathanda ngaliko ya kwoko kwa aume ukathanda ngaliko ya kwoko kwa aka nienda unena tamwathani wa Ngai niwe mundu wambe we umbithukisye Ngai wakwitikilia withi wa bautuku wa mundi niwe mundu wambe kwenu uloketwa mwathime nienda ambia na kwa siati edha kwenu andu makusa mea nini niwe mundu wambe kubicha miaka etabikwa ndini wa musi wenu niwe mundu wambe kuona wathimo utaoneka sitwani ya Yesu Kristo nundu waswangi ni mathime iwe na meti kila udhimewa ni nena na mulaika ni nena na mundu si wasemete ni mwea ati pati baba udhimwa musiuti wa udhimwa udhimite ukeki ya mwiso wo pati wo mwiso wo oyu ni nena na mundu wikitandani chake ni nene mutumia uinathina wa muluku ukwaliwa ni muluku na nuku saniwa pena atumia atatu umweti muthime ni dakitali wakeli muthime nake wa muluku wake winathina wakaratu ethitwa akiitwa muluku na ndesi kila withitwa akiitwa nine
nene ndeto isuta bitwe no katabua kindu kele muthia waku nienda ukuya pai muthia waku ala menetelete ukwenduko kwa nukwikala thayu wewe na kansa yaku ni kuboa nukwikala thayu etha nuthimiwa miaka yaku ndithimwa ingi kibeti umithukisye etha withitwe uthimiwe ukone kanduke kala musiusu miaka ela wekala nienda kutabia ukakuya musiusu ukaumisya mbuye musiusu ukathima esu kuwe maku nundu kiuma kuthimie ndwithimiwa inye muthimiwa na mukewa kitheka chenu kikathi na andu angi ninene andu mena kesi kotine kitheka chaku nutungiwa kithimo chandu ikiubika mwiso we mwanake witwe ukathini abau ona andu makautabia ndeto makakuya ndukaumila ndeto ya mwiso yena ngayula wikala thayu ni nena na mutumia kwitwa John na John withitwa yalwe kinunu chaku kukwaku kwa aume kwithitwa kuikwalia kwako kwanga ini kwa tambuka na kukwata malenyu maku na kukwata malangu maku na kukwata binde yaku sitwa ni ya Yesu Kristo ninaenda kibetikita wa Recho na kinge kita wa Evelyn mwana waku ni waaye ndaila kushoka ninaenda kibetikina mwana ke waendia miake 10 na mithelu ngai easya mwana waku nukushoka andwala siana siosi aye musi ni asya nisi kushoka na ndukathime wa inge kithimo cha metho ni chabika mwiso kitu miake niki tondu maandiko matuya ngai mwene ni woketho kuta waku ngai mwene ni woka kwiki okuta ndukambila kwiki wakuta nandu ukuta withana maana mau ukuta withia wawa kubathukania na maitha nienda kulirikania kuma munde ngai na kwiki ukuta wa mwaki tondu wekie mundu weta wa Yobu maandiko masia na Satani akulwa ni ngai ni wonie muthukumi wako Ayubu mundu mulungalu ukite ngai na mutabia Yobu ndakukiamana ni kwithiwa ni wikite ukuta ni wikite ubai malini yake sindu syake ni wingibitie sindu syake ni wathimite petanga ubai na wone onungu mulikilela na ngai etikila lakini maandiko masia ati muminikilio wa Yobu wai munene kubituka mwambililio wake ni kutoneka yutu nena ubai waku ukuta waku siwa ni ngai ni kenandu kabikiwa ni mumaitha unaimubete no kakunena ndeto ya ngai kwaku ni kuye ngai nukutungi yokuta no kuta wa mwaki pai mweka kila yuke kwaku pai mweka bikia musi waku nono ngai nukukwiki yokuta wa mwaki ngai eithi wa ukuta wa mwaki akuthilukite kilangaliko alama kumanda ama kuowe maika kuona ingi kuma umunde nienda kutabia nesa ndukoneka ingi alama manda kuona madhiko maku maika na madhiko maku nunu ngaini waku sesea ni waku iki ya ukuta ni waba dhukanasya nikenda mundu ndakoneke uthei wake nikenda mundu ndakoneke aibu yake kwa ndekula kuoneketa mwabudhu gaina kuiki ya ukuta nikenda mabudhu maku maike kuoneka amaitha maku maike okwana amaitha maku maike okubikia ngai akie mubaka na alilikana maandiko mendhine wakuma ibuku ya kuma tondu maandiko maitie na ngai atuma mulaika wake na atungo kutawa mwaki katikati wa ana maisraeli na Misili ngai akuiki okuta along the methi tumayenda kukita meki wokuta wisethi amaikubikia ala methi tumakuatie meki wokuta na ngai nanene tondu wanenye na Misili anena na Israeli amatabia Misili amukona muikamona inge isitwani ya Yesu Kristo mowa wao kwana ndukamona inge nundu umundi mami alisasi siaku ni shaboa nundu umundi mundu wakwa mathina maku ni mabika mwiso tonu ngai nukumeke ya ukuta sindu ila shithitwa isembete sionthe siukite kwaku kuma mundi ni siasiani wanaku isitwani ya Yesu Kristo maandiko maitie otondu Yerusaleme iliulukitwe ni yema huni wangai uketha kuthiulukite kuma umundi kubikana tene na tene maandiko masiati ngethi wani ubai ukuta wa mwaki ni kuthiulukite na maandiko makasia uloka kukiita akakiita
chuma cha ngai cha hitho umuthi ngai ekutetea undu tetea chuma chake na tuithio minukilia pe mundu kuboa na numwi wako na simu we withitwo komete kitandani umuthi ni wa thanthatu wakomie kitandani wa keli na wa katatu ndaihukila na wa kana wambia kuiwa kaba no muthi utindio uyiwa ikua ila ya kumia na ya kwathimwa Yesu la withayu na kubosie mumaitha na umendini wa thayu waku mumaitha na umemwini waku chonde kila kitatumitwa ni ngai chumendini waku nunu maandiko maasya kila ngai utabanda kikakuwa kila ngai utabanda kikakuwa nikikuwe umuthi sitwani ya Yesu nienda unena muo kwa andu ala me muingi kwa andu wakubithukiwa ni mumaitha ngai atambuche kwoko kwake na kiki ya mubaka wake katikati wenu na maitha menu alama mukita ngai akie uba mubaka katikati wake pe andu methitwo makukililite kuma muthi ngai nukwoselela pani wo ngai waweta akasya kana kumayu ndua yaku ikatuwa na ndikekiwa ukuta ndukekiwa ithimo ndukekiwa isiei ila ikwati yesionde nibike muthia sitwani ya Yesu no kanusia mauta alama tuma mundu atetewa maandiko maasya nthini wa asumbi wa keli kilungu cha thanthatu ila ngeasi wa mukie asya yeya nikwithi wa maitha maitu ni matuthiulukite Elisha aboya na asya muyai pingwa mwanake uyu metho na bingwa metho na ona makasya mamwaki na ona mbalasi syamwaki na atwa imasyo nikwithi wa ukwaku umuthi mauta manga yala meyulu wakwa moke yulu waku na maikutete akwa maitha maku mauta manga ini matulanga masoki matulange masoki umuthi mauta manga ini matulanga yumo matulange yumo umuthi sindu sionde ila siukite ikusiye wathimo waku ngai aca niciubetangwa nunu ndukathimiwa ingi ninisikuma kusia wakwaku niwekiiwe ithimo nuna atabiwe wewa wibia ciana visi mana ikasoma no kata muthukumi wa ngai nikuya niciusoma ona wendo kanthocha graduation yacio ukanthocha yikiwango bia maundu ala matatoneka kwandu umuthi meutoneka kwa ngai nundu mokuta imeobetangwa maandiko maiti nthini wa Isaya 25 kwambia muthia wa thanthatu makasya na nona basia nona kisiei nona kibwikei kila kibwiki ya ngosyandu na maandiko measya na kibwiki iki kikabetangwa kibwiki chonde ukutola utabalukilwa ni mawathimo nubetangwe sitwani ya Yesu ukutola wa yulu satani wekeye nikenda ndukabikiwa ni wathimo nabetange ngai ula withayu nikenda bikiwe wathimo wa ngai babe anungunena namo maumaniwe kumba mundi kiumo chaku ni chathela nundu mundu aumuka wanandu ana nutona kumu kwa imusiai nutona kumu kwa ni pastor nutona kumu kwa ni ngai nawe mwene kiumo kila weyumie nutona kwiyumuka umundi tamuthukumi wa ngai nina kumuka sitwani ya Yesu payukula nyola wakumaniye no ngai wakwa ni munene kwi mundu su wakumaniye umundi nina kumuka na ninanena kwa kumbao wa mautala ninengetwe ni ngai nasya ubosyo nulike kwaku nasya ubosyo nulike kwaku mautala mebina ni malike mdini wa thayu waku saingu nena Dorcas zuisi yaku nisiungamite nunu ngai ni watu mamulaika wake ula watu miendhini webuku yanzekalia asyanduke kiwaisiei ni nena naku Ruth mauta manga imeyulu waku ni nena naku Mark mauta manga imeyulu waku ninena naku Filipo mauta manga imeyulu waku Hendwati numbethukisye mauta manga imeyulu waku ninena naku ninikwene ninena undu wikwete bakinge ninanena naku mutumia kana ngai ni wiwita mboya syaku na mboya syaku ikasiwa mulaika anena na Danieli hamu ya mboya ila wabangie kuboya kuma mithana miongweli nemo mithelu nishabikia kwa ngai lakini nitwe isiewe mboya la yasiewe yonde umundi
ni yale kwa sitwani ya Yesu nondo kutolotu ya wikitwe ni wabetangwa withi wanokuta wangai nokuta wangai eweka ukuta wothe mutisu ukuta wa mwaki wangai satani na maimo maika kubikia inge onaethi wabukweni wabekithembe o chamaimo omundi nikikubaluka na ngai na kutungia binola waina uo bina wa mboya ninene andu muonza mambithukisie na bina wa mboya waina uo niwe waboya andu makasioka na indi omundi nienda ukutabia kana bina wa mboya ni wakusiokea ninene andu atatu business yo nduka ya ngua imwe nduka ya keli ya utasindu sia nduka na nduka ya karatu ni ya sindu sio bundi niona nduka ya kwina theye nundu banai mundu naibo uneta wa mutiso unamwandikite nduka ya kunishoke gaina atungie gaini aita revival ni nena na mapasala mambithukisie revival nishoke nyumbani ya ngai isitwani ya Yesu Kristo na ni nena na bina munene mokuta mamu maitha ni mabetangwe gaya kuikia ukuta wake wa ukusesea na ndukai kiwa idhimo ingi nundu kuma umunde gaini wakethia wa ukuta waku isitwani ya Yesu Kristo ni nena yulu wa ukuta mbia nisi atilangwa mawadha ni mobungwe maanangwa human ni sianangwa mawau ni maanangwa kansa ni anangwa ni Yesu la withayo nondo mumaitha ndaka kubikia ingi sitwani ya Yesu Kristo sitwani ya ngayula withayo pape mwanake unabalukile na mota iso na wiwa nuthi Kenyatta ukakunwa visa no hii cooperation eka ukiandu ikua gaino kukuya thayo gaino kukuya thayo ninena nuna atulikia siaku ile gaino kukuya thayo sitwani ya Yesu Kristo nundu ni waku utetea na kila mundu mbithukisie gaina kuikie ukuta na niboya nundu wathiani FM mwene wathiani FM na athimu ni ngai na kila wenda ngai na munenge no sungio wa ngai ni woneke na ala mathukuma athiani FM kuma munde gayula withayo ni thukuma hama umilile na kimanenga usungio wo ninene kibeti kina miaka 12 kimwe kiimanda mwana na kiakwata ibi ndataia mwakani uketha na kana kabisi ninene kingi kitowashambua kina miaka 8 kitekana mwaka ukite uketha na kelitu no kaketa utanu sitwani ya Yesu Kristo gaini yake unene tuithi uboya gaino kweka maundu manene ninene mundu utungie kana kake sukulu na akatunga umundi saa 10 wiyo mwalimu nukukuniye simu yulu wa mbesa gaina kubingu ya miana nasya mundu saa 10 ukuniwe simu ni mwalimu gaina kunenge mbesa nikenda mwana waku asome nduketha na ndoni nduketha na ahibu moingi na kitui kwetha mugo Kenya kwetha mugo ukuta wa ngai no thiluke Kenya gayokilie Kenya gayathime athiani FM sitwani ya Yesu gaina mwathime nita wandakitali Ezekiel Mwendo gai amwathime ni mubea muthukumi wa ngai Justice na athiani FM isu ni yondeto ya ngai ila ngai einengete muthena wa mundi amen kwa alama kwithukisia na mainamba mwete kila Kristo kwitho mutangi wa mathayo mono boya kuondoa mwana ithe bambi no studio tatu itikise mboya isu ya utangio na indi kuma bwindi uibo ya kwa jumla kwa indi to yonde na indi ngaino kwekanesa karibu Bishop tena ni mubea we ukwenda kutangiwa tuboye twi bamwe wete tina wakwa na nituboya na nutangiwa asyamu ya Yesu muthenya wa umundi ninaikia kana niwe withayo we Kristo la wakwie kondo wa thayo wakwa ndekea na isiakwa na ndangia ndwikithie chumbe cheu betangie mawendi na ndangio tangio waguo sitwani ya Yesu ninatangiwa gai ula wikala thayo tene na tene nini siku ya ndu aingi maemeto ni kuma ukini
kwi andu aingi maemewe ni mowau kwi andu aingi maemewe ni mathina kwi andu aingi mena makwani na angi mena mathie mandu kwi andu mena mabata mekivathukanio sani uyu ninaboya kwoko kwa Ngai kula kwibina kwambie kwika siama ala wau makwate obosio wo ala mena mabata momeanie ndeto yaku yaite wi muikiku ni wi wan boya ya muthukumi waku na mboya ya lunga lunusungia naenda tukaboya kwenda na kwenda kwaku we muikiku kwika nina muikio wonde kana Yesu ni withukisie na niwa wikati mundu ninonete wibosi andu awau ninonete ya liula thayu wandu na kila mundu withukisie thayu wake nwaliuka ula mubau nukuboa mwau nukuboa sitwani ya Yesu Kristo ula wina thina nuthela nola undamaitu ni satani ndena mwana ndini wake na ala matangi waime ulumio tangio na nimeuthi nyumbani sianga imakatha ithenga yula withayo ninathima kila mwithukisia kila chonde mundu kwenda cha wetwa na kita na wetwa mwithuke anisie nundu mauta maku mekila bandu ndeto yaku yikisebeni nina maathima na ninathima thiani FM ila yatuika moyo wa kwithukiwa sitwani ya Yesu Kristo ongela edukisia mayo sitwani ya Yesu pandhi ya Kenya na kundu kungi sitwani ya ngayula withayo ninathima thukumi manga ya meba muya itunenge mauta na muma munene wa wikiandhi sionde nikenda tunaiche wentiende chaku na muma waku na matai maku mololo sitwa yaku yitaiwe nundu wasungia muyai athima pio ene athiani FM na nina maathima kila menda anichuke kwa sitwa ni asa na ya mwana na ya beba mutheu nitwaboya. Amen. Amen. Tumukunangatisie Yesu moko. Tunashukuru sana kwa ndeto yesu ya Ngai kwesela kwa Bishop. Asanteni sana. Na ndi nitsi mwithukisia ulo wethukisia ndeto yesu ni wathi mikanga liko siondi lo ndeno twethukisia mitamboni ya DNFM. Ili tuende na ukwati ni kusila Facebook yetu ya DNFM ifen wase wito vinya wito ngalikoni yetu ya Facebook ni ya DNFM ifen wase wito vinya wito na hindi kwa lama ndena ukwati ni kusila namba yetu ya ki7 ni noti muonza inya muonza ili li thandato inya isu ni namba yetu ya ki7 kwa hukwa o yetu idhatu isoma motoma ni kusila Facebook ya yetu na kusila namba ni yetu ya WhatsApp ila ni noti muonza inya muonza ili li thandato inya tiyo sama vata makuwa mwithukisha indi na indi Bishop no kwedwa indi ikwati ya mwanya ni usu kidogo tumutumie o mwonde usu nikenda withie maundu nimethiwa mesa wasawa katika mboya kwa windi ningwenda nikenda tukwatia ningaliko nisu na Ngai nukwikanesa ni ndatukwata wathi wiva wa Godwin Babete wathi wita wa neno lako ni wongo nengelile kwa oyo na nene singa inukwikanesa tamina kukwata wathi isu nithandizo simuki 7 kadha inapata wina guo ndea na umbandikia kwa WhatsApp number noti muonza inya muonza ili thandato mbandikie ba kwa noti muonza inya muonza ile tandatonya umbandikie vata wako kwesela WhatsApp number ngoni esimo halatu yokwate ni kwesela simoni no isu number yitu noti muonza inya muonza ile tandatonya ngaliko ni ya Facebook na isu ni nako yani DNFM ifen wase wito vinya wito andika vau pata wako nga ino kwekanesa tokwata wathisu na tamino kwata wathisu o ritharili kandini wa kuboya kondo kana kwa simo kondo waku wa mwithikisia ula wina vata thengengia mitamboni ndukakie na ndukethiona wia kavinene kala itu inengane mavata maku va mitamboni ya DNFM.